dokázal. Ja mám otázku. Ten kontrakt je na 1 rok s nejakou opciou? 1 + 1 rok. 1 + 1 rok. To znamená, že pri splnení cieľa je kontrakt predĺžovaný o 1 rok. To je aj želanie pána Vermezoviča, nie len naše. A my veríme, že k tomu dôjde. Som mal opäť na trénera. Partizán je známy svojimi skvelými fanúšikmi. V Trnave tiež býva burlivé prostredie, hoci v tých 2 zápasoch, ktoré ste videli, nebolo. Pracuje sa vám dobre v takom prostredí? Vyhľadávate takéto prostredie? Imali ste šancu da radite sa isto takvim fanaticima, navijačima i Partizanu, da li vam takva sredina odgovara, pošto je veoma poznata po tim svojim navijačima, mada ove 2 utakmice niste mogli da ih vidite. To je prvo što sam čuo kad sam došao u Trnavu. To bolo prvé, čo som počul od tých fanúšikov trnavských. Drago mi je da Spartak ima Spartak má takvih fanúšikov. Takve navijače i nadam se da u sljedećoj sezoni neće biti ovakvih utakmica kao ove što sam ja gledao. Že v nasledujúcej sezóne nebudú takéto zápasy, ako čo on pozeral sa bez fanúšikov. Da će stadion biti pun jer sam čuo da je to navijanje od 1. do 90. minuta i da to je jednostavno atmosfera koja nosi igrači i da takve atmosfere nema u Slovačkoj. Myslí si, že bude stadion naveky nevyplnený do posledného mesta, že si to hráči proste pridobijú tých fanúšikov a že budú ich nosiť od 1. do 90. minúta celý čas, ako to bolo.